Amaizi ga Bunenero nagakoresebwa abatuura ku rugo mu byaro birimu Rugarama, Ruyonza, Bunenero, Ekitete, Rubaya hamwe na Rukukuru, kandi abantu bona bari kutuura mu byaro ebi batwire nibakoresa byagana. Okurugera hari chairman w'umuruka gwa Bunenero, aba bakabura sente zo kugura icyome cyafire aho bari kusimira Roida twine umujuna muhimbura urukansara wabo ubayambere. Amaizi gabe gatubere ikizibu omumezi nkabiri abo kuba abagatukorire kuba gatwasize hatugabe gafire bakweta pamper ga pumping hansi so kutwaza kubara umbantu twarenga turukicubasa twirukangiraho na Roida ubundi kusima ngo ruhanga muhereze yatorobeza yajyango abantu bakuza kukibasa yakitukura twasima Madam Roida basa kutusponsoringa akastamwe mukona katukora mizigito unkani nsima Roida kugaruka kutugarura mizaga kureba hati tugiye nebuzima ni musima munonga amizigito agagabire gasisikiro wa hati nsima kansara witu wa district umurimo gwatukoreye Roida twine umujana muhimbura obahwerire abashabiro kureberera kurunja mizaga okureba ngo tugasisikara mangu gakwate jeza pipe tuzireberere jeza pipe zikuraba mu misiri takazitema kandi turebe ngo ndahiga kuruga aha sosi za sora bazireberera je oguhona nabwo yayore ko kwatwaho ahabwaza umuhazasore zufire kandi obwe nizo zuru kureta amana garuka pikamizaga kakazombatura aho ari kushabira district okuteka hakunduza project eji obati nkumana abana ningashina abantu bakurekera amabale ningashina umupira gw'abana wo kuba sausage eri hacishayi cyo mupira so tugezeho munonga tukihamani kurangu ecyo makite twakireberera kandi twakikunda turabe turi mu budget tushemerire kuteka mu sente ezirije gumanzirebaga mizi kugira nyenja karega takagaruka kufa deno kashanga abantu tuza kutere mikono. Amizaga gakakorwa Ministry y'Amizi n'Ubuhangwa umwaka gw'2016 kandi okurugera habwa kuruzo Ministry niyo kugahunduza burhaho h'emyaka 10 ahabwa TV West and Aidan Bataringaya.